Kumbiri an furatika mete ki interviews ma mega igang kakany ma rwata ki dano ma wunu nge pikit ma we ma otelo dano pikar ma laj dong we ni uchwalo dano ikit me nilare maduong we ni ukwe chwin dano uyubo ori maduong utimuga maduong man Odong Romeo ana foi tutwal la to angeo chalo ngat ma ono bere la remi loka ngoma ini waja Acholi latian Acholi latian luo afo Lakwed TV pe kwet ma wono timo ejema tika time ikomalo ki wilo bokolo an namyar wachne gina chel ma ngeyo ikomolanya ene olanya maro tugo we kimiel kijema pat ento ikai penye ni olanya la wini ma indo maro loyo ki komala ma Uganda nyoke Uganda ene yanga chiwai Odong Romeo dia chi to ke la gam ma adon ma ngeyo ni atila we madana madit no mara do kamer wajni yue ka me we na ki video me we na mapol olanya chulo do ana tila reme peter machalo la we eno ter machalo la reme ter machala tienne